evo došli vrijeme da mi jednom pobjedimo. Mislim da smo prvo poluvreme odigrali dosta dobro, imali smo možda priliku pred kraj da i riješimo utakmicu, nismo riješili, u drugom poluvremenu su bili jako nervozni. Vjerovatno iz razloga, pretpostavljam, nisam odgovarao ni za kim, pretpostavljam iz razloga da imate igrača više, psihološko ste i nekoj prednosti, igrač koji ste prednosti i onda bojazan da ne primite gol. Jer evo desilo se prije 10-15 dana da je Ženiča sa igrač je manje zabio 2 gola Čeliku, tako da jednostavno to je vjerovatno bio jedan razloga, tako da smo drugo poluvreme bili jako konfuzni i dosta nerastrgani, nije bilo tu igre, ali na kraju smo uspjeli pobijediti, čestitam igračima i ovu pobjedu poklanjam navijačima Sarajeva za 72. rođendan. Dobro, ja bih se uglavnom složio sa kolegom, ali mislim da je utakmicu odlučio, odnosno pokvarilo isključenje naših štopera. Naravno, ja sam u prvom poluvremenu nezadovoljan igrom velikog broja igrača, jer zapravo nisu igrali onako kako sam ja insistirao i Sarajevo je u prvom poluvremenu zaista dominiralo, posebno po bokovima, bilo je to kvalitetna igra. U drugom poluvremenu smo se malo konsolidovali, zatvorili malo te bokove i naravno pretpostavljam da je ta nekako čuvanje rezultata uslovilo da Sarajevo više nije dominiralo u drugom poluvremenu. Meni je praktično najveće postignuće u ovoj utakmici povratak Veselinovića i rekao bi malog Džene Osmanovića. Ako išta radi, onda je to, ali definitivno neki igrači jednostavno ili ja ih naravno nisam selektirao, ali jedno se radi, jedno se trenira, a drugačije se ponašaju na terenu. Boga mi Reufe, ovo se meni malo osteglo, pravo da ti kažem. Ova njihova emisija. Krenu ko dobro me, rekao ja to je evo kad piki. Jesi. Šta je ba Reufe? Ma krsta. Šta ba krsta? Pa i mene je to handrilo, čovječ. I mene je, znaš šta su mi rekli, odličan pol. Džete boli u krsta, u taj džep 2 ketnina. Mjesec dana ga nosi. Ja sam to sve uradio. Reufe, neš vjerovati. Neš vjerovati. Isto me boli. Ne kontam.